Luar Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kipulat Karibhoi District kibla penlong ke Tarasi kali. Hasurok ba National Highway hakamodiang kilalap babuan ki kali nadu ki tok ar shaka lai shaka haru ki kali sa shaka kibla pen kenya ke mana bad ki kendon an da ko pendat yak yit yong bad ki LED light badan lo kata lalap ru bi don ginong nya kali kibam don ki kot kista kibabiang kum driving license bad ki kot kisla kali. Haga Tarasi kipulat kleo lum jen shilak tingka ni ginong nya kali kipen kenyan. Additional Superintendent of Police Karibhoi District uba Urvil Masar hagajing akaran bar kilar pathai khubor loong bakani gajing Talasi kalongkat kum gajing betha jong Superintendent of Police ka district. They are using this type of lights. फाइन करेगा अभी आपको कौन है मोर देन 30% आई थिंक ना Insurance 179 close one 278. This is the one we are not allowing to use this thing. NH06 is going. Ni kum ka police department ni yat kan kum ka direction jongi sir SP jongi iba phai ngi man ka por banyadan hasurok begini check ikot kisla i check i license i check lada cutted glasses ru gadan kumjuru kumanchu ong number ba nanta ai kan ka awareness man ka por he ni batai hi man ka por re kum phin lap him dasi fin i kum chethe kibun ki kalila se ki mebat ya license ti ni kerpat ya feeling ba ka press ki stonat ba phedan lang ru ban pha ya kan use ki ba ban pinbyang ki kot kisla pinbyang ki documents na makanika checking khamtam hindi tang hanong poru sa umya mga thai pin salap sa umsning sa bernihat ka checking niele janman kasgi ti kamdi kanika checking ru kamdi kumanchu ang ban pinjanjari ki ba ngi ngim ko hi ngi so tho ba kane ka highway kidan ki linti ki break belis Guwahati airport kidan ki lese ki pajbar ki babe ya kapang system ngi so tho kata imdi ngi khaman chini ban system na pinjanjari no ro kat ngi ko atang ki brew lese ki bani afila haba filabat ya khti steering pihap simkhia bakato ka kali kade jong fi but license but ki kot isla ki bandan bat fi pimla ban chuan ne ban ong namar mentang iladan ka ni chalan ngan chu check ngan chu clear tang number ngalalap ba filasianum si insurance ndakam syo banya wat ai ka kot ai ka tangim ndakam syo banlem ta mata kladan lut baka i chalan ti kani ditang ka jikar pat ya ki ba sumba banbo ikot kisla labih nya khaliru nya suki kamdan ke ba phya ban kerke ban poyek lada phi nya step phin poyeng
extra tang sans homene ru compare kalau de pinya suki ru natai ka khambha namata kajing bha jingbiat khamtam kini galien jong ni kanong kuali babun ki accident kilaja menchwa balalap ki kina school ki cross kini alpha school gadan hane kiladon ki accident menchwa tingi kerpat dia baro ki ba mentam ngi yang dia ngatai ngi i baki beri ki bawan ki ya step ha dan teng-teng ngi haban pha ka kali ru ban be ka polis kali jungi ban be nama kim sange ti katu ka pengi ba kipai ba lese kidan kata ka jingting ni kimdi bandan ka jingting ni kham yang ni kom ki pulet banong ban penjenjar ne bangin halai phi ni sku ata mungi check ka kisla la da fi biang ki kol kisla tenga thai pim da kami ban phet ne ban ni astet Hey, up, ruko. Shwa ba finchet da ka jo shi ka jo ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang rukum jo. Da ka bashet da ka ne ka umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat ban the shanala ne ban thang pendono. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kani ko umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang ru kan umktasyo.